Ikaupat nga hugna sa GMA Masterclass Series 2022 nagmalampuson ning higayon na sa University of San Carlos na usab kini gipahigayon. Siluan meron din na sa report. Sa Father Theodore Buttonbrook Hall sa University of San Carlos gipahigayon ang physical setup sa GMA Masterclass Series Cebu Leg. Subay gihapon sa health and safety protocol, limitado lang ang gidaghanon sa mga tinunan nga nakasalmot sa face-to-face discussion, samtang ang ubang mga tinunan misalmot online. Si First Vice President and Head of GMA Regional TV and Synergy, Oliver Victor Beltran Amoroso, mipasabot sa tumong sa Masterclass. As we prepare our young electorate by harnessing your critical thinking skills and helping you make informed choices as we choose the next set of leaders come May. 5 ka mga speakers sa nagkadayang field ang mipaambit sa ilang mga kasinatian ug mga nakatunan aron makabot ang tagsa-tagsa nila kanahimutangan ug mihatag usab og mga tips alang sa umaabot piniliay. Ang inyong alagad mipaambit sa kamahinungdanon nga mahatagan og pagtagad ang mga local issues ug interest. As journalists, it is not enough that we just report facts, but we have to see to it that they do not fall on deaf ears. Si GMA Senior Social Media Producer Joselito Natividad mihatag og ideya ngadto sa mga tinunan kung unsaon pag-ila ang unsa may fake news nga gipakatap online. Kung pinost siya na mga luma-luma na, wag nyo nang i-share. Pero kung nakakita kayo na sa palagay nyo fake siya, talagang hindi imposibleng mangyari, i-report nyo as a responsible user ng social media, i-report nyo na agad. Ang inspirational talk nga gihatag ni celebrity chef Jose Sarasola mahinungdanon ilabi na ngadto sa mga patigayon nga naigo sa pandemya. Since medyo walang kita kasi walang crowd masyado, I had to make promos, discounts para kumita yung bar ko to take care of my staff. Para meron pa rin silang sweldo. Ang pangandoy nga daw bisan unsa man kini kalisod kabuton apan kun determinado ka sa pagkabot niini, siguradong maabot nimo kini. Kini ang mensahe ni Suzette Doctolero, screenwriter, series creator ug creative consultant. As long as hindi ka takot sa rejection, hindi ka takot sumubok, at hindi ka takot na ilaban kahit kanino yung pangarap mo. Samtang si GMA anchor and senior news producer Ivan Mayrina mipaambit usab sa iyang mga kasinatian sa field isip Malacañang beat reporter kung unsaon pagsiguro nga mahatod ang insakto ug mahinungdanong balita. We take our mission of providing accurate, timely, and fair information to our audience. It's a mission that we take very, very seriously. Kaya gano'n na lang ang push namin doon sa dapat totoo. With the relevant and important information that they need to make that very important choice for the coming elections. Mainiton usab kining gihangop sa kadagkuan sa tunghaan ug sa mga tinunan. It is an honor for us to be the only university in Cebu to host this year's GMA Masterclass Series 2022. Isip umaabot ng mga magsisibya ning tibuok Sugbo ug Kabisayan lakip na unya puhon sa tibuok nasod maghimo ni namo nga dakong giya. It was very engaging and an eye-opener to the other possibilities because within political science we usually have this classroom discussions, but then there are only few opportunities wherein we get to learn about what it is outside the four walls of our classroom. It was fun. It was as if we're looking through various fields and aspects of life through their eyes. So it was really a good opportunity, and hopefully we will get to see more of like this in the near future. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.